Ndio hiyo. Yes. Lero nero wazara wa boy wake munyi. Witagwo ro ne Jehova Urathamaka. Na nema ne Jehova Urathamaka. Oh yes. Wakameme kayuka muigi muthenya wa Monday. Kwigangara Monday JKA ime. Sija. Kama kawaida kama dawa JKA ko wima. Kuna meki hoya memu hapo mwega muno. Ne mauge. Nituoka Kwigangara jatagwo board chair Gathaya Dennis. Jitagwo Sekjen Goni Watho ita. Good afternoon. Monday tariki 20 mweri wa November mwaka wa 2023. Oh yes. How are you? I am doing well and blessed of the Lord yourself. I'm well myself. Wonderful. Ni mwathani no wakimenyereire. Wega ta wega. Ambe wa mukire ichithano. Ni undu wa gukiria mugathe mutongoria wa bururi thikari yothe. Yes. Na munini wake kuria Kangari. Negwa. Awe nduri itheru. Kwa ihinda riu ri. O mundu akire muthigi wake. Ukiria mugathe. Tondu ni aragukite uhikire. Na ni araonekana ni arakienda gukira ri. Ndagukiria mutongoria waitu wakire mana munyinyi wa president ri. Ithe dia ethina protocol. Joke ngite munene wa bururi ndake tukirie rwimbo. Na ararori yama. Kamo kwara turingithirie kinanda. Wega wega. Yes. That was a beautiful show. Oh, it was an incredible grandiose function. Oh yes. Wema sana. Yaraje huyu anaimba anaitwa nani? Kama ni Kamoko. Haya basi na namna gani? Hapa mheshimiwa rais twende hivi. Twende. Haya na usiende view hizi ni tunataka mambo ya polepole. Hii mambo ni polepole. Ndio tunaona ya story nake oro hugo. Yes. He's very animate. Oh, he's animate, I tell you. Oh yes. Beautiful. Kijase kite maratuka no mararigwa atiriri. Oh ni yake mukiria ai. Nitucoke twike atia. Tondu moka hau ri matirire ya rwimbo. Ndake mara simu tupe nafasi kidogo tu. Tuinie munene. Mutikimuthiurukire muno. Na mutiraina. Marake jira kidogo tu siende sana. Nituoka Kwigangara kuma thaa ici nginya cihande thaa 10. Oh yes. Mathaa no maria mana ma Kwigangara is Kwigangara Monday. Twikanyamu. Twina mbia. One tuga maritwa. Twauga. No ndukiuri na wiathi riu thaa ici niwe wina disk. Ndi na diski. Ugenda gukiuga ringi ri. Wakiurio ndu. Yetagwo board chair Gathaya Dennis. Sekjen Goni Watho ita. Monday tariki 20 November. Ici ni mbembe iria citu. Uyu ni Stacy. Niwe wina hoiti na bururu. Ndio. Uria wi mwena uria ungi wina ngire na mburaki niwe mwitagwo muthoni. Niwe ocio. Aya. Oh. Announcement mweri. Handu maiguire ugithie mugaru no ria mamenyere. Ugo cia ina riri. Ni muratangathirwo andu aria megukite na bathi ya Kiangoma. Mucokanĩrĩria ndereba wanyu ndonaga wega ũtukũ. Na mũngai nĩ ũrerwo ndũrĩhĩte gĩtĩ. Na baire gucokerie ngatho. Yes. We time MC wa muthenya ucio wa Saturday. You did justice to the event. Oh yes. Wena Terence. Asante sana. Ni neema na rehema. Oh yes. Andũ arĩa mauma na bathi ya tumutumu nĩ mũramenyithio bathi ĩyo ĩ bara. Na ndereba wanyu nĩ mũmũĩ nĩ mũrakari. Mwalimu Mushori Joseph Jorogeri auga atiri tatuire munene urakujuririo ta cigana. Kũu nĩ gũkinyĩra mũno, kũu nĩ gwetherera ũhoro mũno,
Kule gochoka na theine. Hizo ni ndozi sheba. You know, actually today is Mheshimiwa Betty's birthday. Oh, more than a birthday yake. It is her birthday. Happy birthday Mheshimiwa Betty Maina. She's very young and vibrant. 33. Yes. Happy birthday. Oh, yes. I'm saying that because she loved that. Happy birthday. Happy birthday, Wellen. We celebrate you. Oh, yes. Asanta. Roine tuone Kariga two brothers. Wetagwo goca Jehova. Wega muno. Atura bica ng'ombe. Aki Bishop. Twari nake sata ni kuria Kangari. Wega biũ. Ikararĩtie andũ twarigainie. No, there was clergy galore. Oh, yes. Na Bishop Timothy Gichere wa ACK kuria Murang'a. Nĩngwĩraga Timothy Gichere was our vicar ndĩ secondary yeko. Kanitha wa St. Andrews yeko. Arĩ vicar ndĩ secondary matuku acio. Rĩu nĩ agĩtuĩkire Bishop. Mũthikabu. The Lord Bishop. Yes. Wema sana. Wema zaidi. Akĩgeithĩke mũno. Mũno. Akinya mũthikabu karanu. Wa Murang'a South. Ndio tunaanza ile mission yetu Maragwa this time. Tunaanza Saturday na road show. Ndio tuthi na mbele na kuruta wĩra wa Ngai. That's good. Oh, yes. Akigeithĩkio nake. Yani. Adoka makia. Agora me hagera maiki. Adoka tigala. Adoka makia. Agora karigano wale microphone akiuga mategai hau. Ngũkweheria i. Andũ acio matangaga andũ ma controlaga sound. Mũno. Tona ni anĩrĩri. Ona ya shoot harĩa red. Kule. Akenda na ndagĩka 29 gwa Kameme kayo ka mũingĩ tũkĩgangara njĩtagwo board chair Gathaia Dennis. Section ni watho ita. Thengio nĩ gũtũthikĩrĩria harĩa hothe ũrĩ gũkũ Kenya na kũraya na Kenya. Oh, yes. Thengio mũno Mustafa wa Ngarari ga nduka-inĩ. NPC Kiserian wako wima. Ecu etagwo Buddha Boss wa NPC Kiserian. Asante sana Buddha Boss. Yes. Wema sana. Becky ni mukiadia kana Becky Shoes. Salimia sana. Nimesalameka. Auga mami waweta ware feka wake arieri. Aramwira another ira mathenia kuria Mathare-inĩ. Mathare-inĩ nĩ kuria Kĩgumo. Yes. Ude Murang'a. Akakiuga rĩu MCA Karori. Amenya ũrĩa kũmateithia yeke kaũndũ. Therũ nĩ imagire. Mathare-inĩ. Yes. Adakuria therũ nĩ nyũno tondũ rĩu ciagia arĩmi mĩaka ĩrĩ rĩ. Yes. Nĩ gũtiga nginya matiga kũrĩma mĩgũnda. It is true to nĩ hathara theri. Yes. No horo ũcio wa therũ Murang'a has been quite an issue for years. No, it's not perennial. And it needs to be worked on once and for all. Whether they kwatuĩka ngano gũiti classify it as wild animals. Are they pets? No, they cannot be pets. They cannot be pets. No, icio nĩ nyũno they are wild. There was something like that. I don't know. Something should be done. Nĩ gũbatie. Yes. Therũ nĩ ciagia andũ mĩaka mĩingĩ kũrĩa Murang'a. Mũno. Kumo na nĩ tukuma tene nginya gũtwakĩte devolution. Yes. Ũhoro ũcio nĩ ũbatie ũrorwo in a serious way. Yes. Thangi mũno Joseph Nyaga wa Donax Kĩrũgoya. Gathogo kuma kũrĩa Karure Kahuhia Murang'a County. Thank you Sanchez. Jake nake kũrĩa rũgongo Kangari. Yes. Musheki. Ginya Kĩbeti. Awolan. Yes. It was very instrumental around there. Very. Yes. Beautiful. George Kuya adia nĩ njũĩ he kaũndũ mũrarie na mũgathe ka JKA. No Kenya. Nĩ twetereire. Wasa kaivane. Eric Bakita wa Naivasha. Nation Mweru. Na mũndũ gũtũjathini wa muona. Jathidi muonete ũmũthĩ. Ũku. Wema sana. Ona wa mete watu NK Sacco. Kũrĩa Nyeri town. Arauga ngari nĩ hĩndĩ ĩkinyĩte cuma. Ĩmaikũrũkia Mombatha. Nĩ hĩndĩ ĩrekĩrwo irũri. Nĩ hĩndĩ ĩrekĩrwo irũri. Nĩ hĩndĩ ĩracuhwo nayo.
Enywe jaza higeriera lio yothe maharurukia Mombatha. Yes. Asante wamete watu NK sako na thabari njega. Ya Rabbi iwe salama. Veterinary Surgeon Dr. Mwangi amekusalimia sana. Nimesalimika. Kamau Kanyi soko huru Naivasha. Asante sana na Washira Bismart kuma pipeline na Ikuru. Mheshimiwa Kiroga Thuku. MCA wako uri ashiga. Yes. Uri othaya. Tikai na keginyo kuri abado. Ndamuonire. Yes. Na Mheshimiwa Dedinyo nake arajia ne moja ikeye wima sana. Araheanga no cia JKA iromanirire. Na ni arutire wira muthaka Mheshimiwa Dede. Yes. Big up to him. Yes. Ni arutire wira muthaka muthenya wa Saturday. Absolutely. Yani na kioya heshimi wothe na maritwa. You see, there is a reason why he's number 1. Yes. Mheshimiwa Dede. Beautiful. Well in. Thaa kenda ina ndagika 30. Uru ni rwimbo wa ND Githuka witagwo wegiteri-ini wothe. Yes. Wega ta wega wakameme kayuka muingi tukigangara njitagwo board chair Gathai Dennis. Very good evening, njitagwo Sajjan Goni watho ita 10 ndagika 27 muthenya wa Monday. Kigosho Monday tukigangara ade ya tariki 20 mweri wa November mwaka wa 2023. Oh yes. Agio ni gututhikiriria haria hothe uri guku Kenya na kuraya na Kenya. Asante mno. Boni wa Brimark Electricals Nyamakema. Thank you very much. Nyamakema kiada kweru atia. Nitondora mashagwa Magnum kiada kiu. Mugeithie muno na mundu gwitwo uria wa Dragon. Tawate mureithi wa Dragon. Akiada kiu. And na itonga cia kiada kiu. Yani sana. Jathi wa iria ario guku. Ario fuani njoro. Yes. Ima sana. Ndona mundu witagwo wa Juda watu NK haria tu NK main stage. Shida ko ne ko ria town ya Nyeri. Thank you. Ima sana. Engineer Tasha Rauga, how are you presidential MC? I am fine. Oi ureto ru nare no ria githie mundu wira. Ndo yoje tale kaga. Mawira mau mokaga once in a while. Nikuhuthiire wira ungi eho ndiho ni githurano kingi. Shiro wa kubwa Seeds Naivasha. Ona Don Hua Uba. Engineer Tashi ni ukumuonete? Eguku. Yes. No rajita presidential MC. Yes. Martin Karogo wa Kagwathi. Shege Silver Mist Garage Bypass ya Rwai. Vatu Mbogua. Ona mtetezi wa Nyeri. Eguku mtetezi wa Nyeri. Mepotea kidogo. Ako huku. Yes. Na Joel wako wa Mathore. Shiro wa Uhuru Market. Oh yes. Na Lydia wa Mathai kuma kuria Muiga County ya Nyeri. Caroline Kamau. Ona Chege Kagunya all the way in Adelaide, Australia. Amekuja kula lihu. Australia kihaha. Australia ri. Yes. Kune kuegua gathi na thi. Kundo kuweka garu. Nati kagaru karangi wa iratu. Ni nyamu yo nyene. Australia le kora. No, it's far. Yes. Baruch. I was Munyeki. Our cleaning services. I got more than a birthday his wife. Tago Lilian Baruch. Happy birthday. Happy birthday. Baraka Tele. Benson London. Yes. Nimesalimika. Wage jone poro wa igajo. Nimesalimika wenga imahinda mothe. Na Brico. Yes. Mesalimia wewe. Nimesalimika zaidi. Kegamba mwene gari gari umuonire. Kegamba ndimuonete. Ndamuiguire Saja Mukamara ri muru. Okite na family yake yothe. Nyamutumia lugha ndi wa Kigamba. That's good. All the best. Wema sana. Oh yes. 10 na dakika 31 masi na kwekoro ena own composition tune ni cia gwetha mwambura tune ri ni etari hon original wa masi tota okuhe kanyothi haria
kirindi tondu gitiwe rwimbo ruru rwaku ri kiyukie ruria twirwa umwiri Shigone njega no tiuni maitu ina utetema Etagora Karoka. Oh yes. Wakameme kayuka muige tukigangara jetagwo board chair Gathaya Dennis. Jenigoni watho ita. Minemo tigetie ndagika 6 wagethio ni Archbishop wa ng'ombe wa kanitha wa AIPCA. Nimesalimika sana. Wagaithia ngoni no mwire ni arutire wira muthaka Saturday. That's your guy, thank you so much. Oh yes. Sante. Wagaithia ni kasini yako etagwo Gathaya. Kuso aku. Name. Name. Name now is another rural term. Name. Name ni rogo. Rogo ko hara ikinya-ini ria Aberdea. Gathaya kuria Mwea. Yes. No tiwe Gatea. Aca. Nani uri batara utuhera Gatea. Ituri kana Gatea guko ndemo. DJJ. Magic box. DJJ. Money. Mutukanio muthaka muno wa jukebox. Oh yes. Wakameme kayuka muige tukigangara jetagwo board chair Gathaya Dennis. Section going watho ita good evening. Monday atariki 20 November mwaka wa 2023. You know me turaingira December. Ndire kuraihu December riu ni anjia kunungira. Actually ona andu aria mamenyaga uria karianagwo December ri mamba guthi vacation ini haha riu tondu haha base ireka atia irabata tondu twaingira December andu amikawana onu tameranaga atiriri Yetsa narua Yes, that time of the year. It is that time of the year. Yes. Avyo nigo tuthikiriria no gatwandikira SMS kuhitukira SMS namba ya 20014 ona Kameme FM official mutambo-ini wa Facebook koni wathoita official pia nekuaga pale. Yes. Ema sana. Ndegwa PG ni yakugeithia ndagithike muno ndegwa PG. Ona Mustafa wa Garariga na Felix Kiarie kumaga koi Kadara. Yathire tukumuonete we ni gukoka ringi tugatiri Daktari Reverend William Reverend Moremi salimia sana. Nimesalimika. Yani Kiarie rauga atiriri ati maturaga njagithii-ini makirangira kahua gatikaiyo. No riu kahua ari maundu mazire mathira aigua maranaga nja kurangira kahua gatikaiyo githii uria gakoi Kadara. It's crazy. Tondu niwe kahua wani ri gatikiyagwo ni andu na migongo gakaitukirio kianda kahua ithe gatikiyagwo na rori na kahua gatigikagio muhuko ati andu magathi nako. It's appalling to think about it. No uri urakaia ati arakaia ati ukore akanikite giathi na ningiriri. Yes, you are right. I was coming to that. Kahua ri wiogia kahua gitwara ku tha ici ndungithi kwanika giathi ati ugie hau gorogoro kahua 200 ni mundu wi thoko yake ya kahua. So these are the cartels and the cabals yagwetetwo ni what's her name? Governor wa Embu Cecil. There's a times he had that it's unfortunate. Ate ndoru mana erariria kahua gatikaiyo githii. It's unfortunate. It's very unfortunate. Very. Ni ukuonete mwarimu mucori Noi andamuona ni oko ringi owima. Basi asante mno. Mundu witagwo Devi wa Tender Touch kinyozi na Ivasha ako huku. Thank you Davey. Na skulu weku pamoja nazi na mundu tu James Mine na oyo thondeka kabro gusalimia sana. Nimesalamika na Jora Mwage Koba ndakiri guku
Alio hia. Yes. Wima sana. Ambebere etagwo Esther Karen. Ndamudirikana. At very light one. Ndakora guku. Ndamudirikana. Ojio. Amegusalimia. Nimesalimeka. I'm listening to you guys. Thank you. And I'm in the evening. I'm on my way home. Thank you. You want to ask you again? Ne beojes. Stella Kinyenja, how are you? Tash Geshero. Modogo wetu uyu ni Eric the accountant. Thank you Zaidi. Wamae muhujia wako ria karatina ni akugeithia na Alden Rock. Oh yes. Gateyo Rogonde from Kasarani. Me salimia wewe. No already amechun. Wala mendeli yangu ko. Yes. Ego kwegi anyende iria. No akiria kuria yari ile gawo mekanyi. Yodo akuria matu. Ego koje. Yekira wo governor. Yes. Edo akuria matumbi. Andu mageithie muno ririri. Moshe wa United Paints. Moshe. Ena mwari mulona. Wa Wall and Beyond. Akagaragi wa United Paints. Chonjo. Yani hiyo ni kala. Daga ideka muno. Eric Kafia. Salamu zimefika. Asante. Yes. Kafia. 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 Nyato manga idina ni cia kinya. Amonika ni uramuona guku. Wakario fangi. Ndimuonete. Akiri guku ithe a Stacy. Salamika sana. Yes. Keguro wa son wiru yako ria holu selu ya mugutha. Megusalimia. Nimesalimika. Yani. Namaga ithio ni Father Martin wako ria gwito mucie parish ya Muthaga riko ria Murang'a. Father Martin. Baba Paroko. Ni muteithiriria wa Baba Paroko. Yes. Thank you Father Martin. Nashukuru zaidi. Kahudho wa chapo kuma Kingero. Mawimba sana ndani ya mutambo. Wima sana. No men's day. They are a women's day. On at least Father's Day ni ori marageria kugemereria matukwaya. Father's Day ni marageria. No men's day. Wala wagaboro wa gaina ke. Mario. Men's day ko hana Labor Day. Kuna modo rumeri. Ni wa Mungu najua. Yes. Hatujakubali. Na ni sawa. Manake sasa wito wetu ndio huo. Wito kamili. Roda kuna thirikari ingienda ri. It is possible. Ingienda. Riu horo wi hau. 1.5B. Yes. Bibi anyingi ndakura. Ale hari thirikari cio ti nyingi I agree. No riu thina ri. No iricoka imicokerere. No riu thina ri. Ingirekerio mundu uri ungi neo athe kinya kihuri. No kiage gukinyira akenyui. No tukinyirwo ni mundu igana ria jeti. Aya. Reka tukuhe mbeca. Mundu aneo ngiri ni thirikari amune ngiri. No hinya gukinyire ngiri. Ndona ngeheria arume othe mundu meri. Gika no anyita. Twihete 15 million ireherie mundu magana maya. Meri. Iyo ni million cigana. Million ta magana matatu. Matatu maoneru. Yes. Uguo enda kuga thirikari nigetha tukinyirwo ni ngiri. Thirikari no irutire ta ngiri na magana 7. Irute 18. 80 cia iguru ri. Ni cia gukamirwo guku gitagate-ini. Tuge ni maramboca. Ni maramari. Matumwo. Maramoto. Shikomaina rauga atiriri. As a ladies fraternity, we are here to fathom a way of surprising men. It is hard to surprise men. Hizo ni viji sababu. Hizo sasa hizo leo ni ile midhia. Hizo leo ni ile midhia. Leo ni ndaje kuona happy belated. What do you mean? Ona he mundu andike etagwo Masi. Haya kwani kulikuwa? Igue. Wacha hiyo. Ati gosh.
No da kureru uhoro ugienderu uhoro cio gie prominence ingeria bia ukiingeria bia ni wage prominence nene tondu one ugigia prominence ni gutuika scandal nange nä acietereri macienyå akireguo vutamkia ni akimwale wa gathiro ndageithä ka ndiramenya no må ni agicokie thangari kå rä arĩmaga nake yake ũgĩtuo githĩ ndiakuoire haki-inĩ mang'a nake niwe arauga atĩrĩrĩ thirikari ona nĩ ĩkĩage ngiri ya kũhe o mũndũ rũme narĩ ĩtwenjithagie nderu mũthenya ũcio wa gũkũngũĩra yona one kũmanjinorize arĩa matarĩ nderu rĩu hau nĩ hĩndĩ wauga hagĩe scandal njũru piũ tondũ kũngĩenjwo nderu ciothe nginya arĩa matakora ya Mr. Speaker, the beard fund. No arĩa matenjagwo tondũ kũrĩ matenjagwo akũrinu na manimari maniyari nĩ enjagu rĩmwe na rĩmwe itrimau yes rĩu nĩ kũrĩ matenjaga nderu nyamũ ikwenda ciũke ciĩ baribari mũndũ aciũmbe mũndũ amenye ũrĩa gwĩka nacio ona kaba ciũke cindemengi ona ciatemengwo rĩ o kĩrĩa kĩrĩtũkinyĩra kĩega rũitĩki torũru ici nĩ thirikari ndĩraria wenda tũire thĩinĩ kĩa mũtu njethaga rũitĩki talking of fans nĩ bũrũri ũyũ gũtirĩ kĩgĩna gĩa kũrũmbũiya arũme hakuna mũndũ rũme wakinya mĩaka 35 yes sasa ni wewe na Mungu rĩu no ũkũrire ũheo rĩu gĩkĩ gĩa kũrũ na nona rĩu between 35 no ngĩgakinyĩra cia kũrũ rĩ yes nona haha hena mĩaka ĩha gatagatĩ-inĩ bũrũri ũyũ gũtirĩ kĩgĩna gĩa kũrũmbũiya arũme atĩ women's empowerment fund atĩ men's empowerment na athuri arĩa me mbunge nĩ makwendwo maikarĩra njenda ĩyo thĩ yes tondũ ti ithuothe tũikarĩte wega ti arũme othe ikaru wega yes gũtirĩ kĩgĩna bũrũri ũyũ gĩa kũrũmbũiya mũndũ rũme tondũ no youth fund wakĩria gathate bae we wahĩtũka thate bae rĩu etere cia kũrũ cianjagia kĩ nĩ 65 kana 70 I think 65 70 there na hĩndĩ icio ũrarĩa ũikarĩte nona wĩna gaspandi ga kĩndũ mĩaka 30 we ya ũmũ mĩaka 30 wĩ free wa mheshimiwa hata leader majority Kimani wa Icũng'wa Cia Kimani Icũng'wa adidi yes agenda nĩ kwenda tindĩkwo mbunge na wa matinga mamĩoerere senate kwethwo kĩgĩna kĩngĩrũmbũiya arũme especially men after 35 onokorwo nĩ ĩgũtwo men's investment fund ũrĩa rĩtwo kana mwana ume fund yes kana tujibebe acha kiu nĩ kĩama gĩa kapo kiu nĩ gĩa kabogo ũrĩa rĩtwo na etwo mzeia yetu mabazu fund kũrũmbũiya arũme arĩa mena mĩaka 35 yes matakinyĩtie cia kũrũ mũrĩ arũme nĩ mwĩyumbĩte gĩkundi I'm telling you. Nginya suggestion cia mwana ume fund nĩ cianjĩtie gũka ai au atia uyu mũcoria arauga atĩrĩrĩ kũndũmĩrĩri yake kayora arauga gĩtwo mũndũrũme nĩ mũgambo fund sasa hiyo ni ya mlima hiyo ni ya mlima sasa hiyo ni mlima get something general rũrari horo wa Kenya ng'ima nginya arũme kũrĩa Rokitar Borotagwo nalifurahi waliponiambia tukinyeria thinashara gwa Kameme kayo ka mũingĩ wacira wa Sarvidi Kiambu Road
Wanda kidole. Akawima. I'm not got that finger-licking sumptuous chicken. Maluga ngamenga. Sumptuous chicken, I tell you. Oh yes. One jogu. Never are you. Netoki umera koro jogu ni yoka. To fire. To fire. It's very rural. But we are from the rural highlands. So they are all hoko. Reto ora ni ndaigo mundu rari huthira Nairobi. I like to fire. Gitoge fire. Tachamania rucio same time. Board chair gathaye tennis. Section Goni Wadhita, thank you so much. Good to think it. Yeah. Is loading. See you tomorrow.